Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хостум камтар макарон ош кунам. Мана бо ана ҳамин дег. Ана чигом ин дег ёки касрол намедонам. Лекин нав ҳаст, падаркарои кадагиан мона, қати ҳамин хел сковородкеш қати. Ман сковородкешка дедина карчика берон карда будам, як карчика кашхай мондаги ҳозир мегирам адурнаш. Хали рӯи кардагиан. Дӯстони азиз, мана мехел ҳам даҳнак дорад. Мана ҳам даҳнак дорад. Ҳам асква рӯи кардан мона. ҳам да ин мешавад. Да ин мешад. Ана ҳозир аку бо деги нав макарон ош мекунам. Дега мешӯем аку. Мана маҳсулотҳои гирифтам, лекин гӯшт нагирифтам. Барои чӣ ки дар ҳамин гречкаю макарон ош нағз намебинам гӯшта. Ман хеле макарон овардагиан шавҳарам, лекин ман якум бор аст ба ин макарон ош мекунам. Ман фақат аз пятёрочка макфа мегирифтам. Манам хеле пирожениё ҳар намуташа мегирифтам, лекин ин дафъа шавҳарам аз ман ҳамин овардааст. Хай қошуқҳои ман аҳамият надиҳед. Ман қошуқи мона ки бобогӣ кардам. Хеле да банка гирифтам. ҳар замони гудако омадан аз ҳамин кашкаша гирифтану бурдан гирифтам да ин банка дуртарак мондам ки дасташон нараса. Ҳозир ман аку сар мекунам макарон ош. Дӯстони азиз, ман макаронамро андохтам. Намедонам ба ин макарон якум бор аст макарон ош мекунам. Ба ин дегам якум бор макаронам нав дегам нав. Ҳозир макарони андохтам. Оваш ки қоқ шуд да мепартом. Лекин намаки авқотро начашидам. Ҳамин рамазон ромадаги авқоти намак ягон бор начашидем. Дӯстони азиз, кани шумо дар комментария нависе шумо намаки авқотро мечаше ё ки не. Иброҳимҷон дар иҷа мошинаи тамошо дорад. Чия? Аподур? Автобус не, аподуз. Автобус гу? Абадур? Кани ападур? Манам хедистони азиз. тамошобинони азиз, на макарон палави мо ҳам тайёр шуд. Лекин ба ифтора, яъне ба рӯза ҳоли вақт ҳаст. Намедонам она тайёр ҳасту. Барвақттара ки баъд авқотам тайёр шуд. Мехоҳам ки ҳамин авқот тайёр шуд, сразу каши сари дастархон бахӯрӣ. Накум ки тайёр шуда, хиёлам ки як соати дигар ҳам дамаш мебурад, хунук мешавад, бо гашта ҷӯш мекунӣ, гашта мекоби, маъқул не. Хай камтар барвақттар шуд, хай чӣ кор мекунем? Хемонам хай. Салом дӯстони азиз, боз як бори дигар хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи дигаре аст. имрӯз барои бегаҳа барои ифтора хостам камтар самбусаи алафӣ кунам. Манам хе аз бозор ман алафи испаллоқ ёфтам. Боз гашничу укропам хе гирифтам. ҳозир реза мекунам иноя. Тайёра ваям пиёзам реза кардаги тайёр. Боз дар иҷо манам хе равғани дума ва равғани гов реза карда мондам. ҳозир якҷоӣ мекунам ҳамаша. Дар инҷо боша зуволи самбусаамро печондам, 3 та зуvoла карда будам. Ана якташ ҳозир дар тахти оқлоқа оле тунук накардам. Мана равғанаш аз равғани гов ов кардам. Боз як сливчный масло да холодильник ним кола буд, нахӯрдаги буд, ҳавай андохтам.
با یک رگه بیچنیم خیلی روغن رو انداختم. هر سیش رو شکیدم و زمین موندگیش در این سی منگیش میشکم. باز در اینجا کم ترم خیلی پیوره کردم. شوهرم گفته که چی کن پیراشکی رسیدگی کن. من گفتم نیمه سموسه میخواهم، شوهرم پیراشکی. بعد هر دویش رو کردم. در اینجا باشد منم که پیراشکو هم رسیده. خب ولی وقت چی کردم؟ وقت هست برای روزکشویی. وقت هست برای روزکشویی. برای هوای نغمه کدستم اندر دیر ترکش وقتی روزکشویی گرمکه خورم افته. دیدم که پیراشکو بسیاری بعد با سمبوسه هست. گرفتم اینش رو یک تا نان کردم. خیلی حاضر هم پیراشکی هم سمبوسه با یک تا نان میپزیم. این زوله خمیر پیراشکی به فقط و یانتگه آب نمک و درشت تمام. یک پیازه کم زیادی کرد وزی برای درونی وای فرش پیراشکی به ریزه کرده می اندازم. دوستانی عزیز من فرشی به اسپالوکی ما تیار شد. کم علف اومد. علفش رو کم خریدیم. خیلیش با این دفعه 20 ترک میخریم. من خیلی روغنی گور ریزه کردم انداختم. من از زولچوی سمبوسه قوتاش نمیخی اومد. باز ما این هوا رو میکنیم نمیخی. با فکرم قوتاش شروع میبیو. منو سه زوله رو برو کردیم. بازی همش همخی کرده میمونم. با فکرم زولیم بسیار است یا که نمیدونم اگر نرسد در مرزیلی میمونم. بازی همین زوله چای تیار کردم. از دومی پیراشکی میشم. با پیراشکی من پیازش بیرون میکنم در وای می اندازم. دوستانی عزیز خواستم در همینجا کمتر با شما صحبت کنم. راستی همین دیلم از همین یوتیوبم مونده است. لیکن باز از بیکاری از نوکار نیست کار نمیکنم. هیچو با گودکای 4 ماه شد 100 دیگه موندیم. هیچ نیکی 100 دیگه کشم توغری شود. 100 دیگه موندم میخواستم کار کنم. هیچ نیکی کار شود. همین خیلی با میشنم با زیق میشم با میخیزم با میگم خبی و هرچی همین ویدیو هم هست. خودم به همین اووره میشم. اگر روشم به همین چی سیامکه میشه دو پختوپز میشه با خیلی چی میشه. من که یک دختر هستم یا با اپه خواهرم ندارم که گپ بزنم چق کنم زنگ زده. باز میخیزم خیلی دیگه چیکار کنم. گفته باز میخیزم همین تلفن دستم میگیرم گازه کروم میکنم با خیالم که یک از در پیشم بودگی باری که یک از قدیم گپ کرسادگی باری که انا قطعات گپ کرده همین کروم میکنم. زیق و زیقی من میبرورم. دوستانی عزیز به حد زیق شدیم در همین خونه درون خونه. راستی در همین خونه شتنم در بدت میزده. روزی در روز در خونه بیرون میبرویم. لیکن چی نبینید قبطش چه خوش اومده است. بیرون هم از یک روز برون شده. اما خوشم هم نمیتید که بیرون برو. یگان دوگانه نیست رفیق نیست. اگر دوگانه داشته باشی بعضا اوقاتی دوگانه ها میری بیرون. یا خودم که هستم خوشم نمیتید. خیلی دوستانی عزیز من در اینجا زولام پیچونده شدم. سمبوسه من اکنون در اینجا یک دانه زردی توخ مکن ترک پیرای. من شیر نداشتم. نمخی در آشو میموله موزی 20 ترک گرفتم. چی هم ترک سر روش کاوتی شدن. یک تکش وقتی پیچونده اینش رو دخترم پیچون
میخوام میمونم اینجا گرمی برای رویش من اوچه جون کنم منم کنم تخمالی بیامو منم خالی پیچونده بازی میمونیم کنی چی میپزه عزیز من سموسه ما تیار شد انا پیراشکی ما با فرشی سموسه کم طرف زیادی کرد در همین انداختم من خیلی نور نکشم دیگه دیگه ولی جوشن هر دوش رو یکی بودم سموسه ما من خیلی برقی رو بودم من خیلی دوستانی عزیز در همجا ویدیو با آخر میرسونم خیلی تا ویدیوهای آینده در کنار خدا باشه